kia batu tukwe tukwatanirite kaitena kuikiara no beja kwithira kiuria MC zamana gavana kaitena kaba komba kwithira kibanga bajeti komba kwithira kirikana njere cha county ya Meru beja kwithira kiomero ni kinyamara kia Mpara tukwito bukwaria manto supplementary budget kaibu tukwibo kuthia manto ya budget lebo kambiria kuthia budget eji dikane ni kura ntobeto batu bakurara Mpara tugatega ni kura wite ngai ure yara kungana intobia bingi bira omereja muno mpempe shiromere buru so kwena families nyingi shira thineu na tukuburomba bwebo ya assembly Meru bukithia budget yu bwethe bukirikanaga executive ne buretere budget ya kuthithia relief nikera tomba kukinyira antobeto bona bya kuria muno maskuru jetu ya Rwanda jena thineu na into ndo na wetekio thirikari yetu ika committed gutethia cukuru yetu cietu nikenda bomba kwithwa bena bya kuria kende kenda batika affected ni mantu ya igerio joto ana betu na ba affected kigerio kwe mwana onge nthi gurete na etena thina Mpara so mwisho ni mwana yetu akagwa kigerio no tona rire thina no ronge akamukuruka na akamushinda na generation yonde itetha wikithomo ya kabubotia ni kiara na uriti antu bandu boyga mona baraba wichomba wetana mbere kwitha betetheria antu baraba mbete kwithira bekinyelo ni kinyamara ki etuko makania ile vekwe blessing ka kitharimo gako ina gikinyete etuko makani mutujwa kilo emoketho ena ju umbo kinyiria antu beto etuko makani impoka wena yonjeku atukuga atiri kwena thina na tugatege ntona yaka twara yake matwa thina kwena Mpara joto athera antu bategemeaga ira roje rwa mbura utinjira kwakarika mbura yaura baitha bena bikuria atubatu baba ingi ni arimi na ni arimi bachiendelea gwita ngwe ciao lakini mbura nene bakosaira ukethwa mbura barema baanda bikoma no tubakwithwa gutena mbura ing'ani so ankaromba antubeto ba Meru tafadhali muthurungu na kutharimite tharima family mo kana ira ingi no tuibo kuona ora kwina Mpara no tukutha tuna kisisi nyingi cyana kinya kura gwita skulu acheri baba na bakora gwita skulu te kondo kwithwa bakora gabeta skulu no tubakwithwa batena wirigiro na batena inye kubike skulu kumatiane bichanda msumuturia wathirinja na tugitana mbere nabo aciari ba Rwarera primary nyuma ya bo kuthithia maandamano ja gutetera kujuko kwa munda ajwa cukuru ejene mtu okumenyekana nande gukurukira MCA wao Kithinji Felix Ntwana ombete kwithirwa aberete bakagwatana na gavana wa county ya Meru gutigira munda jojo gucokerwa cukuru eje gakiwa mutegi gatumenyithitio nyuma ya mugitongo umwe kwambiria kumereria matamunda wa cukuru ya primary ya Rwarera na acheri kurutha maandamano ntugo ya igoro indi aciari baba ibaruthite mucemanio na MCO Kithinji ntugutariria thina ira bagukurukira chikonie mundo uyu ri barejete bagitaga mianka ibarathiurunkire na jojwa kanyamu jojwa magana bo kinyaja kakone ni aja ibarambiria na ndi oni imbonania kiwanja kia Rwarera primary ndirabere dote kona ria aja ndabaikia kwambiria kona aria ndabathiurunkia kona iria ingi kona iria kenda turinganira mwanka kona cionthe ciithira ciri kona inyaki gwi kona barenda gwikira aja ni turaregere ida turakare tukiboragia biuririo kanyomo u araretere bitina agwata muciari umwe akenda kumuringa na muringa rwe twamuria na twakumuringa rwe irio riu turajukiria tutauga tutikira muciari wetu aurora tutunyukagia muciari wetu irio riu arajukiria kapisto amberia guturingira cieguru irio riu turauma ria taugatia twachoakia tutwatwathire branjerene au na ri tukwenda gucurikira thirikari batwira munda jojo jotura kuthimwa jotura kuthithua endo tira twaewa taito utira toro imbi kanyomo ukaire na tustulete na tustulete okaire gwakire munda jojo cukuru eja kaire atumakia na twenga mtu ri mo tractor acoka ureta koguo etaira ona mwarimu mweru eja akeja akambiria kumwita mtu ikwane ni mutunduki aragwatira muciere oitha na ringa rui aramugwatire au no ntoba bioria akorwe ira sibi uga imundene jo anu bire kandi atwakura cukuru tuikiena aragwatire muciere au aringa rui na ndunitero munda jo ayo itonenkerwe taito na manto je iroja kinya muthia kuigwa o ura twithita tukiaramaga inyaga kakare aja kaka atubateria kuthwa gege tuno tutumba wikirwa atika tukara tukinya wande na nde staff kwa stati gakwa na koguo ukiaria inyaga kaka bendetie ibatu nenkere no ntuba eje thirikari na no yere aja
o nanenkerwe nange inya Turukana naria iwanje ibibi nene ande ngoria thirikari atiri imuntu gakua kenda kuthike skuru ya Rwarere thikirwo Nwe MC akibachokeria na ugite ari na muthuro munene atagatigira gutire gachunchi no kamwe ka mundu uyu wa cukuru gakathukua nye kinya rimwe kanyamo otira akajukia aja itokware ano oni tokwaritie na ngavana ko rukiri na ndamure imbejete aja no ntuno na shughuli nyingi atengiomba kuja bije mturo utonyene na miundeje yetu ita o antu barabarire kithaka gyetu Islamic yariko no batonyete bara kinyariko ene ndibere gitara kithenjiri ocho kinya bira barire kana toro ibeto ndesa sawa na bondi ngire ndikuringirwa thimu ndero muntu akuringa risasi aja ndiraringire OCS yoro ndamwira muntu unejite na ndendejo mwikire mpengo jukindisia ikwe na tutwa itokoroni beto na naragwatiro na ndikithe report na tutio mutigira au ndendo mutigira okinya maguru jawe kotini ndena tukinyania na kotini ini mbije utogancinda buru tesa sawa kotini na bu amwire kotini uti muntu kathithia ata bunga tutongere tu muntu gutoma kome akaoka kurathini ikarakinyire mbeci wara tukumena cio turendithire kotini na bu magambene tesa sawa na ndenda kunyana Kiswahili kenda nya OCS na bange baigua itokwareano kama huyo jamaa watamuachilia hata wao nitawafanya wataenda transfer tunaeleano no ntore ntetekeria bwana oni ntethuri ndekegua kana tori beto ntethuri ndekegua nduri kenda mbutetera itokwareano mumbira munda jo miaka 52 iro twanenkero munda jo naru iro muntu ajita kugijo na kujo toma kia bunduki atire no timbije kanyomo na tumite agent ba waja neterwa atire munda jojo ijo skuru naru na rojo na oke jo skuru erwaire itokorano ibeto nankondo bwashu ndere pie okwa kinya kimwe utiko kigeta bunka kende wathanine bubu na apart from jawi turekene na Kawira Mwangaza ngavana wetu turenda guchwira ithaka bia thirikari beyond the title deed nikenda twathiria thineu tesa sawa na ithaka bia thirikari birio bitiaejanwa amba baratura babitegeta na metho ukeja kuthora kuri iwanja bia thirikari tukabwa bio tu arabuje kuna public land kwambiria na ndenda guta kubugitangira iwanja yuna nkibonenka ira bio tukorano ibeto na ara tokona skuru ekabuketho university kanambi tukaminenkera tesa sawa kinya Islamic kira yetere na bantu nganie barabara ariku kankondo bure gachoka ombo kurukana babe tubakuthomera ro ibeto na areta muchetho kinya jo tugeta aju itokwareano kinya areta muchetho nyeto tukairigira tesa kuma Rwarera gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Meru TV nyoka mbetaga ki Mutegi Ibwega gaki wa Mutegi no ntobo ante toikumanteretia Ruiri na tugitana mbere nabo akoroba Njori Nchekeja kaunti ya Meru nibashumiretie na kuonania gikeno kiao nyuma ya ngwataniro gategate ka MCA ba kaunti ya Meru na gavana Kawira Mwangaza wa kaunti ya Meru na aria baugite gitarira kuina ambathukano Anthony Babati kwaraia na tekumaria aibo chiao ome Frank Munene gatone nkerie nteto iji na baba mamba akoroba Njori Ncheke batongeretwo na mukaririgite wa Josephat Murangiri ni bethiritwo bagicumira na gucokia nkatho kiri MCs kana county assembly Meru nyuma ya boko gwatanira na gavana county Meru bakiuga ni bakenete na gaka niko kajira ga gwitira igura participate bwega na twagwirwe ibue no ndubwa ithira bwa thire ya kurikana ati Meru ni onene kiri atongeria bonde bwetikiria kugwatanira na gavana wetu excellency Madam Kawira Mwangaza nikenda Ameru bakona matunda ja kuraira baringire watu turi akoroba Njori Ncheke itwaringithirwe mantu ja kwambiria kiambiriria na itwaenda gukara ndiguru na MCAs yetu na gavana twaria bo lakini mantu ya tukurukira ja thunguthwa jaraikwa na gwa senate na jagwito kwa senate bwinde Ameru buyo ya karire na jakubo wa senate jejere jareta Mwanka jareta president bwega sana Madam Governor no ntubwa kwa munyenyekevu ugetikiria kujuria maromba jara uraromboa na kinya MCAs gwitikiria kuthagana bira bironekere na
ngugi cietu nari twicua igeta na mbere na nkuruki bakiuga kabakaire bakarenda kumira kithuno kiao kiri mwingi kana rira mantu jaumira bakethara bakiaraniria turi akuru banjurie Ncheke katurope atongeria betu tukaumaria mantu jetu o Meru ni tung'ani bakwariria nteto cietu tukathiria mbura thira turatumire turi ome nio mbura thira turatumire turi njana twagwatanira tondu bu tutiguite gwita ukoba kugwatanira igwetu no ndu watu tuciji tondu bu mantu ja Meru jakaumaru ome kairi twaga ndoni kana twita kwathambia ithunu bietu kiri antu ba ome antu ba mbatu tukwatene abatu aturana katurombe twagita tumantu twetu no ntu atu baria batete ukosana twakara ndiguru twacokanira tukarandiria ngugi njuri ne kuri de kugwatania na batu tukugwa mantu joumara twakaumara ome kairi tugaria kuthiria mantu jetu aja twakara ndiguru uti mantu jaturema bagira na ba siasa barabende mpatho kana ndoa batu turi akuru banjurie Ncheke ngugi yetu ne kugwatana te kwathurana kura itwaringire na siasa irathira thai ni antu baitire ngugi aturekeria atongeria batu abatarirwe barabara twatarire batuitire ngugi tutikwenda kuigwa politics turenda kuigwa politics cia kurwa na mpara politics cia bana betu bacoke cukuru bone basari funds na development cietu ciete na mbere area iri kwenda ruji ciambiria gutegerwa na ruji ithukitwe kwithirwa kwina kanya ga gutegera kenda ruji cietu icoka Meru na era retu rithongoma muthia bakira MCs babethira bageka mibango kana rwaria rwegie kunyianyia nchobi iri kweta na mbere maturene wathubura bomba kuthura bugikanukia county assembly yetu ni karendi guru ikurukie seria cia kunyia nchobi maturene nontu problem gwe murimo jo jumene na county government nontu baku license nchobi kwatuika kinya bioski bika license kwenia nchobi ukethira ka market kanunu ka village the village kaina nyomba cha kwendea nchobi nkurukie ya 20 ka 30 a small market kala kaina nduka ijiri na ndio gateka na antu bonde baraye botheri baraye maruke ja kunywa nchobi au na te nchobi kwendwa ibangi na ndawa cia kurevia na ikuthukia na betu tunabuga nkuga thirikari yetu ya county netunyirie licensing cia nchobi ikaeja ndene village mwe license nyingi na nchobi ne chokua tore county government yetu nchobi ni chokua taunine ya Mutindwa taunine ya Nkubu taunine ya Kianjai Maua taunira nene ten the villages nchobi si tondene villages ira cienara nchobi cia ciokora citaitwo tuku antu bathunku nchobi kuma tauni nene Meru gicigo bunge kia North Imenti ngiripotera Thire FM Beta Frank Munene. Tukiuma aja kaunti ya Meru twite mwanka kaunti ya Tharaka Nithi na ria waziri wa urimi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi nombite kwithirwa oritie arimi gutigaria bia kuria rira bomba kwithirwa bagiketha ni ugute kumba kwithirwa bakirwa na mpara iria hitite na mbere na ria boritwe barumire urimi bwandengu bura bombite kwithirwa bogitigira batekwaga bia kuria kagitene gaka gampara Mdagara Waiguna gatunekeretio. Waziri wa urimi kaunti ya Tharaka Nithi Njoe Kathungu na ikinyete marimanti kiri kigomano gia kuthomithia arimi na biashara ba marigo ngukuna ria ng'ombe Boba Ngoro tongoretwe ESDSP aga waziri Njoe agitumira kanya ga gukwariria urimi bwa ndengu akiuga bati kuthucherwo na kiwango kia iguru nontu ibu botigagia ntere ino maneno ya kulima wa ndengu. Na naongea hivyo nikiwa pande hii ya Tharaka kwa sababu ninajua hiyo ndio kilimo ambayo pande hii inaweza wekelewa uzito isaidie. Na niseme serikali ya Tharaka Nithi imejaribu vile inawezekana kuhakikisha wakulima wetu wamekuwa na support ya kutosha ili kujalisha ndengu. Saa zingine tunasumbuliwa sana na maneno ya soko. Lakini niseme shida ya wakulima wetu kubwa sio soko. Shida ya wakulima wetu kubwa ni kujalisha. Kukuwa na kitu ambayo iko ya kupeleka kwa soko. Natharete bota thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi batigagira kiria gitare manda bakunenkera arimi mbio ya kiwango kia iguru kaindo gutigairi baguketha maketha maingi amana kubakira njugu cia kwaiga maketha indi kagitania kabikiure bekwaiga nontu gutirari na maketha. Misimu yote ya mvua imehakikisha tumeleta mbegu ya ndengu hapa ili wakulima wetu waweze kukuwa na certified seeds
ambazo zikiwekwa chini zitaweza kutoa mbegu na zitaweza kutoa chakula, na tumeona hiyo, tuko na testimony ya hiyo. Tumekuja hapa tumejenga ma stores ambayo inaweza kuhakikisha wakulima wetu wameenda pale wakafanya storage ili to reduce ile kitu tunaita uharibifu wa chakula baada ya kuvuna. Njangorogia gigabata thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bagatigira bagotereria arimi bandengwa ngori barabateke beinyeria. Pia ukame haijatupatia chakula ambayo iko ni mingi kiasi ya kwenda kuweka kwa store. Na vile tumefanya ili tuhakikishe pia kuna biashara kiasi ya ile chakula ya ndengu. We have introduced so many players hapa ambao wanakuja kununua ndengu ya wakulima wetu. Hasa tumeleta traders wa kutoka kampuni inaitwa Capawell. Tumekuja hapa tumeintroduce National Cereals and Produce Board, wameanza kupick chakula hapa amongst the very many other traders ambao tumeintroduce hapa Tharaka ili waweze kupatia wakulima wetu soko. Na kwithora maketha matiragana njoe na ureti arimba tikende ile bionde nonto bajurarere gukorerwa nkogo ntogoko lisha ya kutosha ile tunaweza kuweka kwa store to maintain trading ambayo inatakikana kuwa inaendelea, na pia tuko naye ya kupika ya kukula nyumbani. Mpango ya store tunaelekea barabara ambayo tumeonyeshwa na zile nchi zimeenda mbele in terms of biashara ya chakula ya ile tunaita warehouse receipt system. Unaweka chakula yako mkodima, unapewa karatasi ambayo ukienda bank unachukua pesa, inakusimamia kufanya shughuli zako zile zinahitaji pesa saa hiyo. Ikingoja soko ikue mzuri, upeleke ndengu kwa soko uuze, ukuje ulipe credit, na ile inabaki uweze kupeleka kuendelea kujiendelesha nao maisha. Reporter Meru TV kuma gejiga mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi toka Mbita Ndagara Waiguna. Tukiuma ntere cha Tharaka Nithi unichachi gutanekera kanyaga kunogoka kanini, lakini ninshokerete twetana mbere na nteto cha Meru TV. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithanie owatanite nani Faminas wa Kimathi ake aga kwa Meru TV. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijikene na gukorokia ana na nkoroki kuthibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Truth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya toa anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kiri boda story natuanya toa anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatina mwana waku tuanya toto turiungire obisines yetu ntuko cia kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaa ithatu cia rukiri mwanka thaa kenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena
that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 akikuma ngeti ni Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya ntata onkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana uturiongera kire website yetu area ni www.cma.ac.ke kana ututumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Kari weru kira ontoire gwe uri nkombo ya Kenya. Menyera rutubatiro wenu. Rutubatiro wenu. Rutubati ni kacha yenu. Amero ni antubarenkero na bendeta kurijanira na migongo iria ingi. Ontobo bora amero bandogo kadhomba. Nade amero baba Tanzania re. Ibeto bara bantu beto keke bantu twena common names na suru banga bara ya kita beta na beta bashaka nara South Africa anko ere kuru nendeta kugulirwe rumono na mwekuru mbere no weta utagulira ore ongi akaira ikiri ageta kutagulira wabaire mukuru wagura nedura na mwe anga gwe no turagia ikoni metorire ya Amero. Sonataka mami mubango nejua metorire ya Amero nago gukinyithigithio akunire kiara na bonje nkuri enkwego bukiangia ontoire boeto Ningo tumera mwana kedatie kendo kamenya mwana ribao Ewa Nentuko chionde chiara misi kwamberia dha imwe na nuchu chiogoro mwanka dha ijeri chiogoro hadza kwa Meru TV Kaburo mokoroni no baragata twa baragata twa ejera na mechinkano baragata twa baragata twa yakora da mwafrikano baragata twa baragata twa Meru TV chionere mwanya. Tuguchekera o kaire ni utugita na mbere na nteto chietu utuko bwana Arua na tugita na mbere na kuonteretia adharakanithi o kaire aritoa bachukuru ya uteana obudi ya kiobundi ya Tharaka Vocational College nebo mare na kuthithia maandamano barabarani ni kireba kuga ni utumiri boboye bwa intobia chukuru ije na nkoroki kwaga intobia gutumira ria bari na mathomo janjara ndene ya chukuru ije ndagara waiguna gato nenkeria chio Tugo ye mundi aritoba Tharaka tekene kwa Vocational College batinde maandamano makirikira bakuga no rugamiri botho kuna wenyangia bo intobia chukuru bakithongera chukuru na muthoro munene gwite Kyoto
arito baba bagetheria batiri bande bya cukuru amana mateta mao matithikagirwa na kinya kuongagirwa bichi batakumenya. Tumekuwa tukifinyiriwa kutoka tuingie kwa hii council, tumekuwa tukipeana grievances, tunapewa wakati tunaambiwa itafanyika within 2 weeks ama within next 1 month, lakini hakuna kitu imefanyika. Kila kitu tunapewa promises. Hata sasa hivi wanatuambia tungoje in the next 2 weeks, haitaifanyika. Alafu hakuna accountability. Tunaomba tuweze kusikizwa na haki yetu ikiweza kutimizwa, tutarudi darasani na tusome na itakuwa sawa kabisa. Hakuna printers kwa shule. Sisi tukiambiwa kama ni mouse, hakuna mouse. Prince akiambiwa nunue mouse anasema sisi ndo tunaiba. Surely tunaiba mouse tupeleke wapi na sisi ndo tunapaswa kupita kwa mtihani. Kitu kingine tunasomea chini ya miti. Upepe kuja mmeacha kusoma. Hiyo ni upuzi. Kitu ya tatu, watu wanacheza ball tunazivia mpira. Tunazivia mpira si ni maskini aje. Shule haina jezi. Unapata unaenda kucheza na Shajamani. Unaenda huko nje na Shajamani. Mono gubatarerete mathina maraba ithagirwa baikorokera kirio bichi bakigina. Accountant anakaa hapa kikatia mademu. Ukikataa hata kuregister exam. Hata kuna sexual harassment. Ukikuta kama ni demu akikukatia ukikataa, anaenda anaongeza fee yako. Arande kibanda tabagocherana na mwalimu munene kwenda kumyagoma bagiontoge kyatire bumeria. Comrades power! Comrades tiarara! Comrades tibim! Alito baba kuremera cukuru mabitha ba polisi bekinyirie na kubagerera iruta maithori. Akiremera ithakana gutigera baingite barabara na maiga. Reporter Meru TV kuma Gichuka mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi etoka Mbita Ndagara Waiguna Bwega Ndagara Waiguna kuma ntere cia Tharaka nonto bwantete na nicho tigo tuingira muthia jwanto tochio tuko bwana adwa netucemania tuko iyaro jokairi ajomethene nteto ya Meru TV ninga kwendera tuko Bwega mbitagwa Nancy Ndogo.